Kakva je to nova igra plivanja unazad, a? Kalina, ko ti je obuo te čarape ružne, a? Dobro jutro, dobro jutro. Mert! Lijepa glavica, mama rodila lijepu glavu. Vi ste majmunčići, majmunčići. Dobro jutro, dragi ljudi. Dobrodošli u, koji je ovo po redu? Peti vlogmas, jel peti? Pošto sam ja krenula 2. decembra, trebao biti 6. Znači meni je 5. Nadam se da ste mi svi dobro. Ovo što je sad na mojoj glavi, to se zove Twins Mom Style Morning. Znači, pretežno kad sam kući, ja stvarno ovako dižem kosu jer ne mogu s njom lijepo da vladam. Ono što danas imamo u planu jeste biti vani zato što je vrijeme jako lijepo dok se ne promijeni. Sunčano je za razliku od juče i kiše. Sunce, znači kako god jutro si neko pozvonio, Mert i Kalina su otišli prema vratima i hoće vani, hoće vani, hoće vani. Tako da, evo, idemo što prije, za nekih 10 minuta se spremamo i idemo, ne znam tačno gdje, vjerovatno ćemo u neki parkić ili već vidjet ćemo. Ono što želim da vam, što ste me pitali, Bože, ovo je od spavanja, imam neku ovako čizu preko obrve. Ono što želim da vam pokažem jeste, a dosta ste me pitali, šta ja to koristim kao neki dnevni make-up. Ja sam neko ko zaista ne voli puno da se šminka, izuzev ako to neke nisu prilike snimanja, slikanja. Ovako obično se ne šminkam puno i sad ćete vidjeti šta ja to koristim. To je stvarno nešto minimalno, neki minimalizam. Ne stavljam puno stvari na lice jer šminkam se od svoje neke 18. godine i dok sam radila na televiziji i modeling, to su bile stvarno jače šminke, jače podloge, tako da sad se trudim da mi koža diše i da je uvijek hidrirana. U posljednje vrijeme koristim Farmasi BB kremu, znači ovo nije nikakav video, plaćeni video, ovo zaista govorim ono što se meni sviđa. Ova Farmasi firma je jako blizu nas, možda na neki 2 km, dobri su i uvijek ima dosta, recimo ovdje ima argan ulje, B vitamin 3, kolagen i kao silk daje onaj efekat. Meni se zaista sviđa i lijepo mi pristaje ovo, kao to je neka medium varijanta BB kreme jer nema po brojevima. Znači to je ono što svakodnevno stavljam, naravno pored svojih krema. I isto BB Farmasi, ovo je taj neki kao korektor ispod očiju ako imam problema kad ne spavam. Zaista sam zadovoljna. I nešto sam razmišljala, ako će vama to biti interesantno, ovdje mogu da se dogovorim sa Farmasi firmom da odem u firmu, da ih posjetim i sam tog proizvodnje, da to malo posnimim, da to bude kao jedan vlogić i da vidite kako na kom to nivou se radi, ali naravno morat ću uzeti termin kad bi mogli da me prime.
mislim da bi to bilo onako zabavno, jer znam da dosta ljudi, kako u Bosni, tako i u Srbiji, koristi Farmasi proizvode i zaista su dobri. Kakvim četkicama. Samo mi je malo čudno da se gledam ovako u telefon, tako da ću se ja okrenuti prema ogledalu. Znači, šta mi radi ova BB krema? Samo mi pokrije te neke nepravilnosti u smislu da imam par tih nekih flekica od ljetos koji su ostali, ili imam malo pljegica, malo crvenula ovde. Znači, ujednači mi ton, izgleda totalno prirodno i lijepo se nanosi. Baš ima taj neki silk efekat. U mom kupatilu se to dobro ne vidi, jer nemam trenutno ovde svjetlo. A svjetlo sam kupila nekad prošle godine. I zaista pojma nemam. Kako smo se selili na Šile, ja zaista nemam pojma gdje je to svjetlo završilo. Gdje je završilo to svjetlo. Tako da, novo svjetlo moram da naručim kad dobijem ideju, jel nekad nešto navečer da snimim, onda nemam prilike, ili ovako recimo ako vas budu interesovali neki dnevna večernja rutina, šta ja to radim, trebalo bi imati neko bolje svjetlo jer se ovdje zaista puno ne vidi, ali naravno kad završim ovdje snimanje pokazat ću vam kako to izgleda. Obrve ne trebam uopšte dirati, samo obrve počešljam i to je maskara za obrve, Prozir na isto Farmasi. Pošto ja već imam obrve sređene, samo ih malo lijepo iščešljam. Dosta vas me je pitalo gdje sam radila obrve. Radila sam kod moje dobre prijateljice Zorice Čvoro. Ona radi, kako na Palama, radi u Sarajevu, tako da tople preporuke jer sam ja dosta svijetla i meni je bilo bitno da mi obrve naravno budu srazmjerne i da ne budu ono ko bananice crne, tako da smo mi izabrali neku svjetliju varijantu, ja sam prezadovoljna. Sam uvijač za trepavice po meni pola posla obavi, jer mi već lijepo uvije trepavice i onda mi treba samo vrlo malo maskare. Ja inače maskare uvijek mekove koristim, ovaj put sam uzela tu Black Lash, znači ima dvije ovako maskarce dođu. Iskreno s ovom maskarom nisam baš nešto pretjerano zadovoljna, zato što se jako brzo suši. Evet. Ne istiyorsun? Krem arıyor. Anahtarı arabanın camının üstüne koyacağım. İyi mi? Cam üstünde. Silecekler. Aha, tamam. Olduğu yer. Ne, to Kalina, evo ti četka. Evo ti počešljaj se, izvoli. Kad imam samo ovu neku najblažu varijantu šminke, ja samo stavim labelo i to je to, nekad ih iscrtam, ali vrlo rijetko. Češljanje naravno. Mislim da ću opet da zavežem kosu jer vjerovatno ću morati da trčim za njima, tako da kosa puštena ne dolazi u obzir. To je taj efekat. Ja volim kad izgledam ovako svježe i kao da mi je ten perfektan. Söyle aşkım. Gideceğim de I need help. Danas nema gul. Tata nam ode da nam napuše gume, ne znam šta se, uglavnom juče mi je na displeju auta pokazalo da gume imaju problem. Tako da ide on to da riješi i odmah izlazimo vani.
Ne znam sad da li sam uopšte snimila, znači koliko me puta prekidaju, nemam pojma da li sam snimila. U slučaju ako nisam, znači to je taj neki pharmacy look. Ako vam se bude dalo gledati, bude vas zanimalo da odem do njihove fabrike, firme, to ću da uradim. Mislim da bi bilo onako interesantno da vidite samu tu proizvodnju, a znam da može jer... Tata, mama, jer tako je piše na njihovom web sajtu. Jel ti se sviđa trenerka, ljubav? Jel ti se sviđa trenerka? Why, Kiki boy? Ha? Jao, što si sladak, Merto. Mama, tata. A ko ti je kupio trenerku? Mama. A šta ti je to? Šta ti je to? Mama. Ajde, ljubi mamu, zagrli me. Merto, samo da te pitam nešto. Samo da te pitam nešto. Jel voliš mamu? Da. Volim ja tebe, živote moj. No. Šta tu radite? Šta je ovo na podu? Šta je mama rekla za to? Daj, Kalina, daj. Kako ne? Daj mami to, to nije za djecu. Daj. Da. Kako da? Odakle ste to izvadili? Sram vas bilo. Jel mama rekla da se ne smije dirati ovo ovdje? Jel mama rekla da se ne smije dirati? Halo? Dječaci, djevojčice. Mert! Ti si se obuo? Ajde, Kalina, sad ti. Ajde, obujemo tebi cipelice. Ajde. Ali moramo prvo čarapice. Jesam. Taj ceker sam pripremila. To je moja torba. Kaže tetka za moju torbu ceker. Mama. Molim. Mama. Jel ti to štucaš? Ha? Hoćeš vode? Su. A? Su. Idemo van? Ponesi autiće, nemoj da uzimaš od druge djece pa kasnije da plačeš. Polako, Kalina. Ajde. I ti spremna? Tetki, da uzmemo ovaj svoj ceker, jel da? Vam se sviđa ovaj ceker? Ajde. Su, hoćeš, izvini, molim te. Izvolite, su, djevojčice. Mer, idemo. Kalina ne voli svoje da pije, mora plava biti. Aha. Posljednje vrijeme bracno, izvoli, a ti nemoj da se buniš što je roze. Ajde. Konačno smo izašli napolje. To je bila jutarnja ludnica u porodici Tunčel. Sad su se malo smirili. Ja mislim, oni ljudi kad vide da mi ulazimo u lift, da im nije dobro. Idemo na jedno mjesto, blizu je nas možda neki 5-6 km, mislim realno, to u Istanbulu je blizu ta kilometraža. Tamo ima vozić za djecu, mislim da će njima biti zabavno i zabaviti se nekih 2 sata prije njihovog spavanja. Ciao! Teşekkürler. Hemen mi başlıyoruz ya da? Tamam. Gdje ste ušla, djevojčice? Ajde, čao! Čihu. Ćao! Bye! Eto, ima me. Jel možemo svi stati u jednu kabinu? Da. A? Da! Da ja sama tamo! A ne, ovdje. Ajde, s vama ću, ajde. Evo ekipa iz vozića. Čihu. Gdje idemo, tetka? Za podlogove? Ovo je voz za podlogove. O, za podlogove! Jeste čuli Mert i Kalina?
Doživljaj kad smo u prodavnici igračaka, najbolje se zabave. Ja sam mislila da će biti s njima nemoguće tako nešto obići, ali oni se pravo dobro zabave. A šta si ti našao? Brm, auto. Brm. Ali tako imamo ljubavi auto, tako imamo kući auto. Znaš? Ne može se to izvati, to nije tvoje. Gdje je tvoje malo? Ajde da vidimo drugo. Dođi ovamo. Ima još puno, vidi? Ima još puno. Kalina, evo Elze, vidi Kalina. Kalina, vidi Elza. Jautića, Merto. Medu, da. Tik tak. Koliko je sati? Koliko je sati? To. Šta kako? Opala. Gdje je pauka? Ajde nađemo pauka. Ajde da vidimo gdje je pauka. Ajde. Nije to pauka? A jeste, vidi našo pauka. Je to ljubav? A šta jedeš? Šta ručaš sad? Imaš istu kući i kolice imaš kući. Šta to ručaš? Nana. Sad vrijeme za mamu i tetku da uzmemo kafte. Ovo mi je od jutros, mislim, druga kafica. Ali danas sam uzela jedan brown šećer. Malo prije mi je pisala doktorica kako napreduje dijeta. Mert, zašto si izašao i što skidaš čarape? I da sutra imam u 1 sat mjerenje. Danas ću da probam mali šećer, znači kuklo da puklo. Ne mogu espresso da dupli pijem bez šećera, baš mi je onako jak. Moja tetkić tu. Moja tetkić će da osjedi dok prođe ovaj vlogmasovo snimanje. Neće. Ona je žena zmaj. Ne baca vatru, a da počne bacat vatru, svi se sklonite. Ajde, skačite tu, skačite. Bravo. A unutra kao voda, tetki. Vidi. Ako med probije, ima da se... Ima da bude moko. Da, voda unutra, skači. Bravo. Ajde, 1, 2, 3. Pazi. Mert. Debeli. A Kalina se ne vidi. Kalina. Bravo, Mert. Ajde, Mert. Bravo. Here I am. Bravo. Opa čupa. Kalina, pazi, pašćeš tako. Opa čupa. Vala, tetka, izigrali smo se za sve pare. Podjetilila sam s ovom djecom. Sami nisu dali da uđem u igraonicu, da se malo igram ja. Eto, sat je 1, znači ja i tetka smo mislili da je negdje oko 12, međutim proletilo je vrijeme tamo. Uglavnom, još malo pa misija završena. Kad dođemo kući, ako budu zaspali sad u autu ili gore u stanu, bit će fenomenalno. Onda smo totalno odradili posao za danas. Jel da, tetki? Mislim, po dana. Malo, jest.
Ima još. Aj, dobro. Ima još. Popolovili smo. Jest. Dobro je, dobro je. Jesi udario? Jesi li? Šalj poljubac. Reci ćao. Bye bye. Vidimo se sutra. Ćao, ćao. Čup. Ljubim vas puno. Nadam se da ste uživali zajedno s nama danas.